Lapu lapen jakong achiklo kijudlo Karbi Anglong Autonomous Council along EC kesengji alam avela. Karbi Anglong arado an chisong rapete hembre kelong le deji alama masya ave pusi kanjas dikom atumpen kaningje. Patanjali pendipu along yoga thanbang ase ke kipiji apa saya bo kedeng. Kardom Nili Karbi birda thanbang sami sunaris rohangpi non arjukta birtang tonpen 12 angdeng Karbi Anglong Autonomous Council kilik athama along BJP pen inkoira truck MSC anghoy along kachepate dunpen long inkoira pli MSC anghoy chipahailo ba inkoira pli MSC angbong bahini IMSC Horen Singh Bay chairman lapen Tuliram Ronghang CM Arakom chupon tanglo Arpu kilong le IMSC atum non ba inkoira hini dolang Lapu laben jakong achiklo ke kijudlo Sita Karbi Anglong Autonomous Council along Pini Arni Anta Executive Committee mate EC Seng Thekthelang Tuliram Ronghang CM Rakom Kechu Arni Bende Lakhalote Pini Anke Inkoi Sose Tanglo Jakong achiklo ke kijudlo EC Sengji Sengseta Jakong Thongkebra EC Urmi Arni Anchotlo Bangko Rahini MSC Angbong Komatmat CEM Kelong Poma Non Malom Laso Alam MSC Bangko Rahini Angbong Aning Karkar Edlo Suri Pharo Alam Le Dosita Karbi Anglong Autonomous Council along EM Lapen Arpu Kachipek Kedera Job Sorkari Saikam Rachari Asong Mekara Tum Kachingtur Ambo Kedeng Tekuk Rock Lopusi Ningri Rinti Kiramtang jakong ni payeng kora isi arni kanchas dikam Karbi Anglong hampang asong atum penta jirap jito dun si New Delhi Jantar Mantar ateng no along choche junje pen Karbi Anglong kar I article 244A aparman dharna kangni dampen jakong ni payeng kora nerkep ajo porpai krehini apor malom difurong supi an nang chili thu New Delhi along kachesong bom ahud kopipi asai sike pleng kedo an Karbi Anglong aradapan pachingi ponlo Kanchas dikom abitunga tumpen Home Minister lapen Prime Minister aphan panong si Pinpur alo pajir tekang lapen Karbi akhai tumapan hemprek kang thim jong si pipe pulote Karbi akhai ke wirdet pupua putak Central Government aphan lamte paklang tekang Article 244A aparman jesong bom bom pen non kedam tang 22 ni Delhi rong supialong Kanchas dikom atum chupati riposi Jantar Mantar New Delhi along hemprek farman mate Karbi atum kar I mate Karbi Anglong arar tum kar I aputhak hadak dharna choche junje pen dharna ke dodam non pini ajo porphai crazy mate aporan non dak difulong mate mena Kanchas dikom asai hemlongan dak nang chele rinti amhor non hekmonlong lo Lapen kewang chapora hut political party hampang asong lapen thoram alam cheur epin pen chulang rapedra Karbi Anglong akemang kapachun chiaphan kengkam kachajor chiaphan Kanchas dikom atum pen Karbi Anglong aradapan tuning report Council was created under the 6th schedule of the Indian Constitution and the put also it is also the provision to create autonomous state within the provisions of 6th schedule of the Indian Constitution. Opposite council na saying on the autonomous state, kupilo saying on the po. Six non-council itu CMM itu tata 6th schedule around the tenglo. Autonomous state 6th schedule around the tenglo. Kupilo along the po. Kilong the that hela polo ilitum Karbi Anglong kedam tang ektom ilitum hembok ki charo ore ki puthare elaga mo party thalaga na mo thorom thaw nasi non e pra Arni sila BJP Congress tu me celang person non pini penna penyo sila son thak aninga waktu dah kau pin pen il tum halang cerang nang nil tum long cerap dulu polote lompo nil tum kahang bomlo lajong silang cerap dun polote il tum kelong le dia lam tabe a provision ta do bill ta passer lo pergola non itu BJP government ke national agenda do to create a small state agar tum ta small state matiri lasi Nelly Karbi Arat message ke PG ke palo non ke bangji eprangan ke Karbi tum ning isi donang po lo charli tum
and a college student noise school kichali tum noi wrong so noi wrong agam noi wrong acha ne chelang pet lo pute long po ke long le dia lam ta velo tu ma bill ra dengalo jola so bill palong ya pha ile tum kadok kabe thorom kadobe chipen pe pin pen ning isi pen jong si hang lo pute ke long le dia ta ato kali a provision ta do provision ke bitar hitting pilo 1969 kola so kan hisab ten income piket ta selo it is all this and as part of provision of the Indian constitution Gurkhaland atum hemprek hang kacharap pak asonsi Karbi atum tak charap pak nangpo ituma phan ke Indian constitution alo along ketok article 244A 6 schedule arondo Chisong lote kilong le de chi alam ave pusi alang li tumpen ningche bangsu ka chisong along ka charab dun hampang asong lakhe KRA Karsa KSA inglong pho Karbiang long autonomous council CEM MEC lapen MP lapen MLA bari matum chitong dun si charab chitodun tum ke dam motif ke cheng si bang la loje pada hemprek fan demonstration ki pidam lapen ke cultural demonstration da isilo lapen ke ada Home Minister lapen Prime Minister from kecetong haso program dari silo lapen memorandum submission la he huya program hasil tu mang edam lo athman kado ita chino je non ke dobo parliament jitu session long ilitum ke dam tang penang arni pen jitu hempre putak tos ke tu tang penceng lok ministerial lapen secretarial level talks lapen ke tripartite talks ilitum long dolo bostame pini arni tum long so hempre putak Akemi yang tek itu man ona tek long lang masih asu peran itu pressure ke video penceng lok ada itu cultural position padulo cultural position padunang kok alamang lalo je itu laso itu Karbi culture penceng lok Karbi traditional itu administration hal sul alma tan non ti akisung pik itu nang tek long tang lo masih halai kado we safeguard fan asu lahai kado we danger itu hadak apu thai ini itu hadak cepak lang nam lo lapen ke Pirthia dang angno stame jitu Bharat Sarkar pe nilitum bhan article 244A jitu la implementation of article 244A jitu the formation and creation of autonomous state Karbi Anglong by NCS Barman itu man no anta nai pipere ge jok itu man no anda injustice do bomlo hala solam putak tame katu go Pirthia dang amle dang no penceng lok Indian government ang no true warriors in news channel penilitum la solama pachinilong lo lapen ke haladak la so iltum dharna dodet pena phi iltum home minister la prime minister panong si iltum memorandum summit tekang long lo halad bangso home ministry la so department long cheng sini tum Karbi ministry of commerce man committee in pen atom cover jodon lo pura tum chitong airport lapen pinila bangso ke sonang ko ko hala tum hempre ka nikan thong kebra ac parlo la bangso te ipet ke song lo lapen di tum chinila la bangso India government aro non ami siada jitu Kumisa mudalang tum da ye la lapen prime minister ka presai lo de Gurkhaland pigi pelam lo asni tum modha ge Gurkhaland ki pir ni long ni la bangso te pela bangso palong hai tum Karbi Anglong jitu ani si dharna ke dole BJP pen Congress ideology belek eta ideology war fit pen isiat autonomous update khongge wang benang chesong dathe ka chesong no sonang taksi Karbi Anglong ara kape ka tu muda kape ka dharmo jati dara tu ideology wa et pela bangsen te komon ka chesong pen te pichu nang ko ta peno nikan sere bengal maso BJP government lo no na la maso government lo ki pachu ni ka tu batu we chira pa penang ko la pini itu ningrang lo phalo nikan thongke be si ka chesong pen pini no la bangso dharna bang isi te ka chesong lo phalo jeli tum no na dharna bang ke le tum ada bimsulu la paklang chong tinang la paklang la pakang la phalo hempe kong si long le pulu kang te la bangso Karbi akhai culture bang bidet po Karbi akhai tradition me bidet po Karbi akhai aduna kana jutang ke bidet po polsi bangso ke pabir bia protection by tum hempe khang lo nang palong pinang ko nang pisrak nang ko pusi sele ko ben piklang lo hala bangso ke paklang lo di tum prime minister phane memorandum pidang lo home minister phane memorandum pilo Sonia Gandhi bha pilo Rahul Gandhi bha pilo BJP president obisa banda pilo la peni tum la bangso ka singita lo phalo CM da pulo
MP dah pulau non bangai program joli ciwar pipen common issue MP ke pipilong na tapi labang suki palong ya pan non kiwang ji humi sa pan jitong non prime minister na jitong non itu cetang rapel pesa pira pepen labang so akimang picunang posi ali si tum ciwar cingwai lo labang so di sorting non kiwang yo bang itu implement nang pahala bang selalu sindikat tu sama dah cumi lo. Karbi Anglong Patanjali Yoga Committee pen non kewang jipai pai troxy arni pen ni inkoi rapho aparman dipu Mohila Samiti asa hemalong yoga thanbang aseke padoponji pusi jakhong inkoi ra sirkep arni kapadopon committee amailong chiparai pon. Karbi Anglong Patanjali Yoga Committee ame phu ke hai timung chipahem phu pen kepadopon amayalong Karbi Anglong along yoga thanbang kenang sot alam chingwai chingsai dam nona hut Karbi Anglong along yoga thanbang kadure the olang yoga thanbang kachardi penta non malom voreng avar cyclong atowar do yoga mate ok kachipir asai non kebang jipai pai troxy arni penni inkoi rapho aparman dipu Mohila Samiti asai hem along yoga thanbang aseke piponji pusi committee amai along chiparai pon mai along Patanjali along kachirabdun Gunin Sharma jitemai bepi subarno chetia pencheng lokpenang an yoga aphan aning kedok abang puatum chidong dun rinti non malom so por phan dihina parman bir tamo ington pon exina Assam Professional Academy. Admission going on in Assam Professional Academy for the session 2017. Civil Engineering and Automobile Engineering. BBA, BCA, MSW, Hardware and Software. BA, MA in Physical Education. BSc, MSc in Environmental Science. BA in NGO Management and LLM. Assam Professional Academy, Bora Service Quality 7. Phone number 9508 207595 or you can also contact in 9854236557. Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Cut News Channel again penangi tungkana wan tila Aspecto the Talent Show. The artist
Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so show long interested lote ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng Chitronola, Ukthor pen Chenglok, Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur Bogasan 782480, District Karbi Anglong, Assam. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo phi puthot birtalong wangthulo Lumbajang Development Block angkang arlo kilometer crazy an kahelo mijung borsinghan se arongalong sorkar pen kipipon IAY ahem kikim patang tesi bikop Bangso ahem so kikim pon himari tiso arongamekar kolom phangcho penke kimpon second half atangka nanglele det puajok sikapatangte amat ahem ke joy bikok thelak lak amasi angsong Han pajir det pusi hema hem pupen perangkia thengno nang chithandun Ubi pasal haing hang edla Oke bunai haftai sita kan macing hang lah bunai Bunai bo masing hang lap lah nang men ba pila Avinas terang Pia rong lo la ka Borsing hansi Mohor ne bang Stefan Teron pen perangkia ratis rongpar Cut News Channel Dipu Golf Boys School kapatwa klamalong jakhong inquire sirkep arni soy terang lapen Nirola tisopi chikimo football kachipate Pilgrim FC lapen Pilgrim Academy angbongsi kachipate pon Dipu Greater Sport Association pen Dipu Golf Boys High School patwa klam along kapatu ponbom soy terang lapen Nirola tisopi chikimo football kachipate jakhong inquire rasirkep arni kapedo pon Kachipate along Pilgrim FC atum Pilgrim Academy aphan ball pumner kepen chipahai pon Pilgrim FC atum Pilgrim Academy aphan pangrumpet ball pum sirkep thapon seta Pilgrim Academy atum Pilgrim FC aphan ball ipum chewoi thu Pinia birta bangkela points kang toniklo langibom thakat news channel dumi thakme kurwang thu